paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ay na, nagpintas metten day ta kurtina ti tawayaw, Kapitan. Ginatang ni Banang dayta iti online. Kasta aya. Wait. Ay, gumatangak tuman met iti kasta a kurtina. Kaya't kula unay ti mares na. Katwun Sige, Kapitan. Labsan ka pa'y dito'y balayo, sige, Maray. Anyamat ni Marito yan. Tunggal lumabas dito'y balay, ada makurso na daan na. Naapal na ita nga asawa ni Pare Badong. Among badang. Saan pa, tuyang? Kurso na dak jay kurtina da, Kapitan. Gumatangak tuman, Mike. At dalaki di igatang mo. Ay, kat ikanak, Sukatakmatan dagiti sigod a kurtina ta. Nabayagan dagita a kurtina ta. Regalo pa'y la idinagkalay sata. Mabalin pa'y mo dagita kurtina. Labaam laeng, tanabayagan asaan analabaan. Uray mabayag adi mo labaan dagita kurtina. Saan amadlaw anarugay. Anya? Iso nga ikanak to itigatang ko iti online shopping. Gumatangak iti baro a kurtina ta. Ay awan ti maitid ko apaggatang mo. Mabalin pa'y dagita kurtina. Anya ti gatangam, Marituyang? Big Chen ha? Nagpakulot ka gaya, Marikwana. Wen amare. Jak ngarod, ammo no bagay ka. Ay namaray, bagay mo. Bagbagay mo launay. Ay, kayat kumuti kasta abuog. Agpakulutak tuman mag. Ay ka mabalin lata Awam mo ti mangiparparay. Nabayagan akayat ko ti agpakulot, Marikwanang. Ngum awan pa'y mo ti pagpakulot ka. Nalakalaang matagpakulot. Kasta aya. Ibagamlaang kanyak no agpakulot kan. Ta rekomendada kay ti gayem ko abakla. Ay sige man nga raw, Maray. Adda discount na? Adda Ibagak ako mari ka. Tapno ma-discountan ka. Ay na. Ay. Thank you, Marikwanang. Ala, ibagam nga rudan. No anyat gatangam. Amang badang. Anya manenday ta nga ibagam. Bagbagay ni Marikwanang tikulot abuaw. Ha? Kaya't kumatag pakulaw. Anya? Ikan na kunay ti pagpakulot kaw. Napimpintasak tupay ngam ni Marikwanang nukulot ti buok kaw. Ay awan ti kwartata, tuyang. Sika mo, di naklamay kanon iti kwarta pagpakulot kaw. Awan nga rob kwartata. Ipang pangruna tapay lang agatangay dagiti makan. Nang runa ti bagas. Ha? Na, agbusor kami tayong tuyang. Imok! Imaw! Tuyang! Papanan nyo, nanatuyang. Nay, si kamot gayam, lablay. Ay na, ay, nagpintas kamot tayo. Agyaman na, nanatoyang. Ay na, bagbagay mo day takawus mo. Nagsiksika kita. Agyaman akmanan, nanatoyang. Imubing tilangam lablay. 2 bulan lang nga saan ka nakita. Ngum ad-ada pimintas ka. Agtrab-trabaho ak ngamin di takabangibang nga ili, nanatoyang. Ay anya itayon ti trabaho balasang ka. Teller iti bangko, nanatoyang. Teller kagayam iti bangkaw. Isumot lagayam nagpintas ka. Bagbagay mo day ta lipstick kan makeup mo.
Kag sa dinungaroden nga iti papanam. Mapanak ija ayan dananang ko, Ikak iday iti allowance da. Ay naggasat meten dagiti dadakkel mo balasang ka. Tanaadaan da iti nasingpot ken napintas nga anak. Agyaman nak, nana toyang. Ay amom lablay. Awan sir-sirbi ni badong nga asawa. Ha? Ay, apay, nana? Nagalas ti ugali na. Nagimog. Dinakpay ikan iti paggatang ko iti kasapula. Anya? Oray pagpakulot kula ko ma. Ay numasabat mo ni Badong, di mo pampansin na. Ang mga nupagaramidan na kay ti Dakaws. Anya? Ay Badong, kaya't kumuti lipstick kun make-up. Oy, kasarsarita ka. Kunak, kaya't ko ti gumatang iti lipstick kun make-up. Badong! Kaya't ko ti gumatang iti lipstick kun make-up kunak! Ay di naklaawan Kasanaw! Di kamit mangikas-kasaw! Di mo dengdenggan ti bagbaga! Gumatangak iti lipstick kun make-up kunak! Ngem di nakmet dengdenggang! Badong! Mangmangagnak ka na ay-up! Di naklaawan kunak. Mangibabayin ka kadagiti ka aruba. Ibagadan tumanin nga gapapat Ay talaga nga agapat ano di nakdengdenggang! Anya ti bagbagamaya. Ha! Makitam day tang aramid mau! Itaypay nga ibagbagak akayat ko ti gumatang iti lipstick kun make-up! Ay awan ti gatang ta kadagita. Anya? Saan akasapulan day ta pagpapintas mo? Unain ta pa'y ti gumatang iti kapay ken asukar. Anya? Uray saan ka na gumatang iti lipstick ken make-up? Ta saan mo't lang agbaliw ti rupam? Wow! Nagbang day talut-lutwam kwaraw. Anya ngay day ka? Sinigang nga pasayan, nanatuyang. Ha? Ay na nagimasan kwaraw. Nagngina ti pasayan. Una, makasidsidak nga main. Iso agimatang ako na. Ay kaya't kumatikas ta asidaan kwaraw. Di gumatang kayo mat kinitata badong iti sidain niyaw. Sigay, ibagaktokin ni Badong tagumatang iti pasayan. Ay, kwaraw, naluto ka day. Ha? Apay damdamagam. Ay, ramanak ko may sabaw na. Ay, uray siya kung timang timpla. Ay, natimpla kaon. Urayak langan na malutaw. Kwa, hehe, ikan nagtuman, uray limalaang apirasaw. Anya? Nagngina ti pasayan. Dawatam kit din ti 5 apirasaw. Di pa'y katsindam amin ay. Sige mo ten, akwaraw. May salang titad ko kan ka. Pangramanam laang. Ay, kwa, dua mo ten tapno mabsugat. Na, tagpanayon pa'y. May salang titad ko akanam. Plus sabaw. May sakit ka gudwa nga raw. Sige man lang ay. Tapnawan may pagbagam. Badaw, kaya't kutagsida iti pasayan. Nagngina ti pasayan tuyang. Makasidsida ak nga raw. Awan igatang tayo ti pasayan. Nangina day ta si daing. Apay nga rod ngay, ang makagatang ni Kwarog iti pasayan. Una, tada kwarta na. Inal daw ng agpaspasada iti tricycle. Uray ka gudwa kilo laeng. Makaramramanak at talaga. Inkalangan gumatang iti kuraws kani marikwanang. Sa nga pulaw, di may sa nga atado na. Anya, gedadakkel a pasayan di kayat ka. Agpili ka pa'y laing, kit pasayan mo't jay kuraws. Babasit laing. Law kam lang tinapudot adanom, ken kamates, mabalinain. Ay salbag ka kitday. Nagimot ka talaga. No di mo kaya ti kuraws, jay langan aramang tigatangam. Law kam itilaso na ken kamates, mayatay. Ay, jak amukan ka. Imot, 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 imot! Ramanak man da tulot-lutot ang dinengdeng do na imas. Oh. Ramanak akas toy. Kapitan! Daski ka, nakiktutak pa. Kalat mo ngay mo nagkaditi balay.
Nakita ngamin anak kalukat tiri daw yaw. Na- Iso nga imo nagaklatan ah. Ina po, inlukat ko tada podot nga ro dito nagtibalay. Apay, anyat ibagap. Nasayop ko ngamin tilot-lutom adinendang, kapitan. Kasla na imas ah. Naibas sitaw, kun saluyaw. Ay sos, makasidsida at iti dinendang, kapitan. Mabit lang. Ikang ka iti sidaan nyo ka di pari ba daw? Naluto na ito yan. Ay, yawat mo na tabalo kung apangikargak iti dinengdeng, maray. At daw, kapitan. Sige, kargak. Data. Awan lat al-alyana, kapitan. Na. Padawatan ka lang nga rudin. Agsapol ka pa lang iti alalya. Pangalak nga iti alalya. Tinuno abangus ti kayat ko asawan. Anya? May masalang nga rudin nga ipos ti bangus dawatan pa. Ay agawit kan, mare. Isublim to day tamallokaw. Tamang ano sa pulin ni Banang inton sumangpa. Di ka lagbayin, Tuyang. Ate mo pa yun jay tao ngagpalpalama. Nagado pay lasa dita. Plastic. Asino ti plastic? Sika. Ha? Gindidi ka pay lang. Uray no kay kayat mo met nga dasidan ta. Ha? Ay, si kanto met lati makad-adaw. Mala, mangantakit dahin tanay, mabisin na kaw. Nay, si kamanan ti masabat kaw, lablay. Wana na Tuyang. Bapa na kaya balay dananang ko. Ikakida iti allowance da. Ha? Ay, ikwa. Ay, siya kung timangyawat kadakwada iti kwarta. Tapno saan kan nga agbanog pay. Amok nga agsubli kamot laeng iti trabahom ka. Ha? Oh, sige man nga rod na Tuyang. Kinapuddo na. Nagpakadaak lang iti pagtrabahwak. Ala, itad mo kanya kung ti allowance da. Taipan kun ijay balay datatang mau. Badang, adakaw. Ha? Tuyang? Si kakadidayta? Wan, napanak nagpakulot. Ay, kita man no bagay kumatlaan. Nagalas. Na ikaw? Apeng agsipat ka ngay? Nagalas kong kunamkit day. Ha? Nagpintasak iti panagkita. Nay, nagadumot-timot mau. Siyempre nakitsinda. Gimatangak iti may sa kilo apasayan. Bangos, lipstick, kun make-up ka. Anya? Nangalaam ngay iti kwartam. Napidot ka. Ha? Nakapidutam ngay. Manungay, Tuyang. Nagpakulot ka magaya man, Marituyang. Nay, bagbagay mo ah. Ay na. Thank you, Marikwanang. Nagnginat imbayad ka. Na, di mat imbagakkan ka, ano agpakulot ka. Ibagam kanyak, taijay gayem ko ti papananta. Kalaat ngamin ti panagpakulot ka, Maray. Sa bagay, ang sayang. Sana balay, tinapatag na ipakulot kon ti buok ka. Tula! Nay, Ni Pedro, agong ungag. Ay, Maray, ilimang nak, Maray. Kuya! Ay, War mo jay kwarta may. Talusan, itarum da ka kini kapitan. Ay, inutang ko di kwarta yung inted nila, Blay. Ay, bayadak tao. Sana mabalay. Kasapulan mi ti kwarta. Iso nga ited mo itamat lang. mabitlaang, kapsat Pedro. Ay. Agsarita kayo ang naimbag. Itarum ko da ito yata o kagawat ko anang. Inala na ti allowance may nga inted nila bling anak ko. Mangibabain ka, Marituyang. Basta gayang tinaramid, ma'am. Bayadak tumatla ang dyan nagastos ko a kwartada, kapitan. Sumit lagayam ang nagpakulot ka. Kapitan, aray na tinakawan na kami, kini bakit ka? Iso nga ipan yun ni pagbaludan. Ay, jak kaya ti may balawd. Agkid-kid daw ako ni ti pamakawan.
Awan pa'y pagbayad ko ita. Kaputan na gastos ko niya kwarta. Ay, sana mabalin! Bayadan mi tamot lang! Ay, ala, agbayad ka, no di mo kaya't ti maibalon. Awan garod pagbayad ka, kapitan. Ay, Pedro, pakawanan na ko na. Di ka mapakawan, tuyang! Maibalon ka na awan pagbayad mo. Naapal ka ngamin! Amin ang makitap, apalan. Ultimo kurtina, di balay may, kaapalan. Kapitan. Saan ada ka ito umapal, Mari? Basta di ka agaramin, iti saan ang nasayaan, akas iti inaramid mo. Kapitan. Agnakam ka itan. Tila aramidin. Kwarta ti sa bali, ingkakat ginastos ha. Makamu ka. Nuan niya ti ipataw da adusap. Ay na to yung aya. Husto ni Kapitan. Sana dakas ti umapal. Basta saan ka nga agaramid iti dakas. Anya nga itinapasamak kan ka. Indarum da kalakat nga rodan. Hala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng liabida tayo, aray! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolieser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.